Kahinyo trap Aceh National Movement mo nyang la opar Shillong Unit. Hakas ngisa jan ka shpau tarik nailar arjara posau. Kalayo ban kut no ka jing panel akai kinyat bol kabaning kong kabla tip kung ko first interdong football knockout tournament arjara posau. Hamana ne lakai jong ka shinong mo nyang la. Ia kate kalampung lakai kinyat bol kabla sedang nadu ka arpau kanai tarik naitung. Lawan ban panha perdano do ba marbanyang ubari usekan usi ka maunga police station kum ukongsan. Harengkat ka jingan lang uba MCM rang ba shinong mo nyang la sembut kongsan baru ba Lionel Nongklau. Haba pai shi gajian kun final ha kanigasngi kelalong ha pedeng kamonyang la persya kamonyang la B. Ha ka bagamonyang la kelalong kala du da ka penlim da laiko lanot lembak kikor belatep do samla Kevin Kurkalang. Ha shwa ban sedang kajian akai la penlong kajian lang ka balengkot bala penyait uba Venus Rang Presiden HNM melim upar Shillong Circle baliu kijing keren na ukongsan ubala pencai halor ki babun ki kam ki balong beany baki samla ki deban kiar. Ula pesung turu halor kajing sniu ki bami na udrog kajing syongka kana nalor kiwe layo uru kajing keren no sembut konsan ba MCM no ba Lionel Nongklau ba no ba Venus Rang hak bakut juga jingil akai la sami ki kusnam lengba de ki memento rengkat kasong pisa syabaro art likikan hun kaba job bar kabawan baar hak ni gasngi ladon lang ru kiwe kinukit kam jongka HNM melim opar Shillong Circle bakan tubu ba Alex Nongbet General Secretary Baromison Marbanyang Vice President bakinukit kam ke HNM opar Shillong Unit kilong kemilong kepa kisamla bat kihap kibaret.
Let's get up to the winners. Banyak. Hebat. Hebat. Banyak lagi, hebat. Hebat. Here we go again. Let's get out for our winner in this tournament, Miss Galros. Hebat, hooray! Hebat, hooray! And for the winner, runners-up, Manalapi. Hebat, hooray! Hebat, hooray! NGOs kina sedang bergol kina semua menang ba niatay lang kapag senang mangait ba kani kajing tray stom kajing pi kisin kasip sayo khet so kajing job ngai do kumjor ba kani kajing ya lenti kajing pi kamde kan sikot tang apo madang ndai gandan ba kajing gandan ba kajing bathom ha ba nakalem do pi kisang lani kilo batri mon so ba dan kamde kan sikot tang kani kajing la ka Hindan ru kajing ya rapat ya kasnong katao haki babon benta maso unong ba niladat manya ya inti ke bang so nakalian di presiden mo bapak juga William Venus Sangsang tidak pempau sibon kijing no senyang kepada ini kita William kampang senong jungi dari kata maso unong ba kita kajing le jungi kelalong ke bakar abang boleh nang kartu susu kampang ini tunjuk ke seng di hoi Manang ni semat net kan ba kajing tren kat jongi adar warsenong tanya semat tindan lang tigamon tigadang mengingat hamtambe kabang ima balong ba nakalian jo warsenong insale kat mala ai banginora hamtambe di awareness program hagabai dei na yang namtam drugs i ba warsenong jongi ru idon kam tigadang masong dan bok badan lang ti inoilam barat ba jong kan HNM saya dan koi ke jalan bunyinya pakat lang kuno ban wala kita nomor ba senong lagi katmo badan senong jadi sedang maniot akan magi pai di kon samla so ki babon ni dibentai juga than jungi langok iki jingdi ko bunjuai tengah so menong ba senong jungi ru dari senong ka bahe tengah so ba nginya dan keti kemon keti yang rekat police department rekat bagi ba Lionel Lokla balong ru way ki materi monso bhai badan bhag bensin ba nyerap so nginya trailang rekat police department mereka tapi keseng malang mereka ini jesnong bang ini kapala ai kumi kini ki jingsnil nakale masnong dia tempat lingkong slogan ai kumai kerpang ya kenika HAMM jang kemana unit kabalani syakman dan peluang hukum kini kijat jingole kai kantan kini ke football kaba kipat yang susung jeng kipat kasih jeng kiit ba dan jele kai tiga thong ke jengki bagi peluang kini ke jingole kai kalong dan wandra ya ke jing ya teli hapdong jengi kipat yang susung jeng kemau yang lah kini ke jing jele kai Nomor bafile ni kidang kita puer, kawan rak kejingi sengujan, kawan rak kejingi senguit, nomor hak kejingi lang prabru, nyadan hihni hentai kejingi senguker jengut, hendak hak bekut, nyadai para kena senang, nyadai ki kena samla, ki belang pat ki buksa, ni ki heipat, linda ki jemlang ki babha ki jengpi, linda kita ki jengpeni, jengpi ya kasap kafong, ya kabaki kena rib, kin sebut. Yakin uksa babah ke jongpi. Tikani kajing le kai. Kandai e pang nakabenta bapun kilannet. Hakani ke pertai kabenta. Kajing le kai football. Kalabai kawai ni kilap kamai. Yani kita kilap kibam ai kajing rap yakini kasing ku jongpi. Lada pilang kita tebut hakajing le kai. Kalong ru kaba jankam haba phi beria bat prismat bangile kai
pilat na kuno jengnon tebas niyo. Sekan usi yang teh hapo mga police station. Ay kablero ya orang ba snom jang kani kamau nyang la. Benar rangkat bad ni hakni kapor. Padi iba wadri bal ay ketu jengkran kadalong kun ka sibenta ka jeng ay mensim ya pi kinong le kai bat ka ila aru kendiat sepang jeng jengkraw kumno ba hakabay bat udrox. Ay kablero iba mar banyang iba day member jang ka HANM no day teh. Benar rangkat ang bad ni bat baru ki member jang ka HANM nang ta yakini ki long pa ki benar rangkat hakni ki jamit. Te hakni kapor si penting kuat bang keren namta jeng piki players ka sport kalong kebadan kambha nak menta jengi ni hadu ki bedang kena aru hadu ki balarang ba ki samla aru midang kam banilek kaya ka sport kalong kowe ke dawai ke ba penbahaya kemet kepat ke jengi ke ba pen ki akrat ya kemet kepat jengi yang ta kedau ke belaya ke HANM ba kila organize kun kini ki program ki ba kenti ya ki samla yang ki ya kisamla jong kasnong bakin ya dom ya kemat ke bakot bakya bat kawai ka kajing yarap jong ka sport kalong bapi hak jaka bapi ki kisamla ki kin yang ngop haki kinja haki dok haki kinja haki jingdi ki jingbam ki bapun ki bapun seni ya kemat ke jing bro kini ki HANM kilap kenti pi encourage pi bapin long pin engage haki sport haki kami gede kawai na kalat keban yarap ya pi bapin light na kita ki AKA. Te hakane kapor ke balengkot namar nga ngade na ka police department bat ngidon sipun hakikam ki bang ngitre na menta ka na ko benta ka bede bat kini ki AKA ki kam ki balong bean hakasnong kathaw te ngide na ka ni police ki bedang hene hapo mangap ni pet anta ka area jong ka mangap baro ko bay. Hakini ki kindat por ke bang ha mangap police station na join hangne ngalamat sipun ki kinjabean ki crime ki ba yade bat ka police department jengi ya ngaku ban nalon na pedang jeng kita ki jat crime ki bubun na pedang jeng ki de ki ba ki bru ki le beda ka jing donglong aware jeng ki ya ka jing long jong bakabe ka crime dan na hari ini por ba kindiat menta ngaku ban ai kindiat ka awareness halor jeng pi tada pia don hne tada pia sngau hne hajan nak bentar kikun kita ki jat crimes kiba be da kajing le bakla ki jengi ingat hakun kita ki crimes ni ide ki police ki bala bu da ka an bangin kem ye kita bangin rae da ngin kem ye kita ki bro ki bale be an ndai ki jing kwa jengi ban kem ye ki ane ban le ki kumno ndai de da ki jing ba kila bakla kila don ha kita ki kindon ki ba lalong be an tanta kadau kadkum ka an ni haban le ki kumta dan hendai kan be jing kwa jing na ta ka daw kwa ban pentip epi kidon ki crime kum ki drugs kum ki cyber crime kum ki teenage pregnancy kini ki child marriage kum kini ki crime saja kha hakini ki ha ni shei kha police station jing hendai kum ka teenage pregnancy ni ba kadai tang na ka daw baki bru kimong aware ki kimi ki pa ka imlang salang ki isnong ki thau ki mong aware bakani ka songkha khna kalong ka ba ki khna ki badang rit ki songkha ndai ka da peket kum ka kendon jong ka an dengi plir ki kot jong ka an pat ka tu kala long be an te ka ba ka sarkar menta kala ong ba ya ki seng bhalang ki rong ba snong ya ki hospital ya ki asha worker ya ki AKA de jab ki kino ki ba don hakne ka teenage pregnancy la ne ki child marriage ki deban ya thu ba kini ban inform woodwood shaki police station nomor ba kene kalong bean tenta kadau hagini kisi ba mentang isayo ki jingkhot nakawai ka por na ki hospital na ki snong ni isayo po police station iyong ba kata kadon ka jingja ka beja kumta dang ile ni pen dang clear gitu ki kena ki barang khatsan snem ki bakhat saw snem ki iyong ba ngintip bakalong bean ngintip bakalong kumta kadang ni pej ka kendon jong ka anpat kala hap siki section ki bahe ki bahaban kem ki bahaban rae ki ban forward ki sakut ban bu ki sejel enta kadaw hakni kapor ngakwa ban ya thu ya kadba fiadon hangne ki bayo sngol lang ba kani kamat ba kikmi ki kaparu pidai ban sngothu ba ka teenage pregnancy lane ka teenage child marriage kalong illegal
nata kadau pidai ban husiar bah pidai ban ra ya kene ko khobor ban yathu hakiwei da fi i baki don ki perlok jong fi ki bayalok namar ba ka age ka marriage age jongi jong ki sinrang hani ha jong ki kenthei kede khatras nem sedrong da pimpat cross khatras nem sedrong da fi ya shongkha kata kala hap utu ukna sinrang ubai shongkha bat tu kenthei birang hapo khatras nem utu sangat ka kendon ka bae ba ka kendon jong ka an bahaban sha sep jero nata kadau ide banlong aware yakine nangta sakawai de ka crime ka ba saja bah kini ki por bamenta ka de ka cyber crime kini ki cyber crime menta ki por ki khna kila susha thok namar ba baro na preng jungi don ki smartphone don ki mobile phone ni lajan shibun kenta ngidon de hakini ki isu le chatting le ki facebook ki whatsapp ki instagram ki ten ta kadau da jabang ka ngidon kami ka phone ngidon kami ya kini ki internet ya ki ngidai ban tipat kuno bangin pendon kami ki hagini ki po bamenta kini ki hackers kini ki cyber fraud ki bunbha niyo si bun ki kes haki thanat jengi hamana koi ka thanat tingi ring mission jing nama ban yarab kine nama ba ka procedure ban yarab ro kalong ko bejrang ha ten ta kadau nga kerpat ya pi ba pide benong aware do jaba pi ya via le chatting da via ki facebook ki whatsapp ki lane pide benong alat nangta pinde ban chu ya klem da tip ya ki ban open ki website ya ki ba film da tip tikna ki ba fin chu ya chat but no ban no ki stranger haki facebook lane haki whatsapp ba fin chu ya text kumno ki don ki call bawan na ki fraud call bawan ba ong bangide na bang ni phone ya pi kumne kumta pide ban long alat ba pide ban shwa ba fin sim pide ban tip shwa lane pide ban ya thu ya no pide ban consult ya no ki ba kham don jing tip lane ki ba kham sempang jasa kawai de kade ka kumbang ni ba wajri ba di rong ba sinong ru kila mai phang mene kade ka drug sagli ki si ki ba menta ni ba drug sula ula poilo chikindong kensrat menchwa ngarong ade ndong kendong menchwa nginju semua ba drug sudan chikindong kendong ni semua ba kajing koni ki drugs ki kade tangi ki kun ruspa kade tangi ki kun ki bayok bakot ki bala ban afford ban tiap yau ki de gitu ki kun ki ba ni sayo ka complain ba ki la di drugs ki la kerni ho drugs ki long kunta ndai hagine ki por ki ba menta wat se ki snong kendong jingiro une drugs la pilot ni sayo ki kes jini ki thanat jini ki thanat ki basinong kendong ki bahasor hasor lai tena ekran shu ya shibun hano drugs naman ki drugs club ni haki ki babun jat ki rukom umdai sitang ki taki heroin kita ki klabon sekia kita ki yaba tablets nang kana uni ganjaro kila pensna sibun hagini ki jat drugs hinggai kajingma ka ba no drugs pat kalong ba tang sibi filangop hano drugs pimla suban kiar no filalong adik pi continue ban kwa ban di eu nani ban ma dia